Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Chief Executive Member ka Khadc Hills Autonomous District Council uba latip langkar kongor Kynthoh teng yaki MDC ki badan hapo ka Kanhun jong ka United Democratic Alliance ki balalet tenro ya ka Sorkar jela bahkan penjari da ka administrator rule hapo Khadc Hills Autonomous District Council. Haka jinga keren bagilat pathai kubor haka arfu sau tarik ukulan kot arjar arpo uba latip lang ula ong bakani ka jinglek dawa jongki MDC ka Kanhun UDA ka day tang ka jing bisni sudah wala ki sungtu syai kedar yala dia baki don hapedeng ka jing duna pat bar ka jing bemla ban yatan jobor wala ki lathau ya ki lat ki lenti ban pen klem ya ka Kanhun jong ka United Democratic Front ka babat yo lakam sensyar hapo District Council. Naru kasngi bahap isi arf artarik jong November. Hei, yo Wanrah ika administrator. Hadu mental armnar kimla wana. Te hadu menero nga ide demand ki wana. Ya Asia. Mereka kita administrator ki posisi ro. Kaslo mo kumbi kay peba administrator. Kila le show chief minister rompoi. Ata si governor rompoi ta ka ya to ki rompoi. Dengan sekolah ki nai bit bat than macam ada mesti rules mengapa. Now ki haba biang number 1 week in the front house. Nai ong si ada mesti rules kamu jumut. Na do kasi ke bagi hab isi juki lu ada mesti rules mantap. Maka tak mesti rules ki ko arbana ro poi se sero. Ingin apa ada mesti rules kalau menai. U governor un sabu yo ada mesti rules ya kuat. Adalah impose kan governor su kena lagi le makip yang ada mesti terjadi betul tak tahu atre gua confuse kata atre ada mesti terjadi boy sisi lu ngam bisa kali governor su dia ngomong dan ki bang ba ngila man penhap yo siam sabar ngasih orang kan ini what provision of rule haka Meghalaya Assam Rules 1955 Amendment. Agak profession dia bukan. Banang bau siam pun resign sabar cok harus. What rules? Kaiga dalam berpeluang yo lat kejelaman penjari ini ka governance rule. Kadang tu kan tip shoot kadang you. Sebuah ni yang sana. Bagi beri juki larang mah collection siam. Tamannya sementara kimi asu mendapat supportan apa? Itu kan ni kamde yang tidak dan board masuk. Kali cina dan board ni. Kali cina dan board. Apa maki kimuan pas fit di collection larang menurut tujuan partai nawan. Yang hendak pemiak pergi guna ada alam seru. Tak kalau kamde jing dan bodoh lagi. Jing orang administrator kamde lagi orang tanya ni. Ya. Asya ke jing. Beli mana orang performance? Jing yang boleh ba? Pi hang ni ngisong pramagi. Mesti dikau je beli bonsong ni tu pramagi. Dalam orang mana beli je beli tu tahu ngam orang kena. Hari pramagi tu. Mentah si claim baik bagi dia kiran kan nyungut ya yo majority sabar deh. Haba hak election ru kimuan manisi mentah kilim sabar mentah ki orang na ladu ke majority uri merisa uri menhan avana e kali desi menhan avara ni what rule hak idi rule ni corruption ni umbar menhan avara sabar haba ibang ban floor house ni kota sabar nak beli hak kendor makan no. Dia kata ide dulu orang dan serandai ke pos yang sebar. Kita nak buat lagi. Ini jing nak Sorkar kemudian berak si berak ada seru lumur bah. Tamam dan kibir juki hak isi mau bilang rem mentah suara ya kan lagi jing tambor. Kemudian sinsar maki minority ru
biak